Hello friends sok tesha hai no hai lam sok norok no tinin video kotal norok nai tongo KMS YouTube channel that is Kokborok Medical Solution. Hengkai tini ang norok bai kaisa important topic discuss khainai jeta chin state of belakhin common amongka fatty liver. Hengkai tini no video ang norok bai discuss khainai je fatty liver hengkai tam tamo symptoms rok nukjagai man amrone tu yang tin norok bai discuss khainai hengke faidi le kare tinin video no start khalaisinai. Hengke pula front sanai fatty liver hengkai basically amo kaisa asymptomatic condition. Asymptomatic condition bolte simple kok bai sana thanga hengkai fatty liver jengi tongmani abo maximum borok saisimaya. Tabo ningo video nai tongo nin fan fatty liver tongi tongmano but neng saimaya jenini fatty liver tongo hanai. Hengke basically fatty liver bufar manjak hengkai jeng jefro onno rukni bagai jefro naijangna thango afro chona doctor rok blood test khairu liver test khairu ba sonography khairu afro se coincidentally mane manjagi ruo fatty liver tongo hanai hingga oban bagai no hanjago asymptomatic mane fatty liver tong kai pula fro initial stage o borok saisimaya fatty liver tongo hanai fatty liver kai tam symptoms jodi nukjak hangkai advanced stage o thanga hangkai symptoms nukjagota tam symptoms tongiman amna tin norok bai discuss khainai ta nai tongni ta bitu no paithak jora choyakari hingga puila foro no fatty liver ni initial stage rogo hingga hangkai tam symptoms nukjage man hingga hangkai puila foro no tongo lengmani sorisrang yangmani mane sob somni borok number 1 symptoms ta fatty liver ke tam angi man hingga hangkai puila foro no borok sob somni no kisa sak no lengma haima tongjago lengmani hai mane sorio energy kari hai phan kari hai kun sam khaina mujiya মানে সরি সব সময় ন টায়ার্ড ngi dong ta একদম অ্যাক্টিভ ngi সরি স্রাঙ্গি tong mai amdi hai সরি ki ja sele tong ma hai leng ma hai ngi tong among kai number 1 symptom nukjak mano jodi fatty liver tong hanga angke এরপরে নাম্বার 2 টা মংনাই নাম্বার 2 গাংকাই বহকনি ইয়াগরা গালা সাকা দিগে বহক সানাই কিসা মানে বহক চিং হাকে সাই দङ তা সব সময় সানায়াবো সব সময় সাইবো মানো বহক আর নাঙ্গি হাই বের হাই টং থাকে হাই বহকনি ইয়াগরা গালা সাকা দিগে সামানে হাই টং মানো চিং মানাখাই বহক সামা হাই টং মানো তা आंबो बकाइसा सिम्पटम्स मानो सेकेंड सिम्पटम्स जे बहकनि याग्रा गाला साका दिगे सामानि एरपरे 3 नम्बर ताबो साना थांगा हंगांकाय फेटि लिभार हंगांकाय एकदम बरकनि एपेटाइट माने माइ उख्रि माने हामियांगि थानाय एकदम माइ रक जाना मुसिया माइ उख्रि हायंगि थानाय बहक टं थगेन बगै आंबो ब सिम्पटम्स मानो केपनि जदि फेटि लिभार तंगो हंगांके एरपरे ताइ तामंनाय बरकनि फेटि लिभारनि बगै अनइंटेंशनल वेट लॉस unintentional weight loss মানে borok muchungya tutui bini kuno chaman rok kom khaya phano bini ojon aste komi tong agin sai ga amo bakaisa fatty liver ni symptoms ngi mano je muchungya tutui ojon komi tong mani kepni jodi bo mai agin han chai tongo normal hingkai jotono soribo kaham kerno haipano bini ojon komi tongo ga amo bo fatty liver ni kaisa symptoms ngi manuta এরপরে তাই তো আমার সিমটমস সঙ্গে মান হাঙ্গাই আমাকে বেসিক্যালি আসুক ন যে সিমটমস আং তাবো সামানি যে শরীর স্রাইয়া দুর্বল হাই নাংমানি সরি উইক হাইমা তংমানি তারপরে বহক নেই জাগরা গালা সাকা দিকে সামানি তারপরে মাইরক ওখে আংমানি তারপরে বরকনি ওজন কমি থামানি আমো যতন ফ্যাটি লিভারনি ইনিশিয়াল সিমটমস মানে ইনিশিয়াল স্টেজ রকতা ফ্যাটি লিভার তো নিনি স্টেজ অনেক তংবলা মানে নর্মাল থেকে অ্যাডভান্স স্টেজও থাঙ্গো এরপরে tebo fatty liver mang liver hamiang khangkai tebo kirma singsa hai symptoms nukjagi mano afroke tam symptoms nukjana hingangkai bin besak motok nai borok ni fatty liver ngai jodi liver kam khai maya hingangkai bin besago itching ngu jotona besago kisa motok mai ma tong nai figung roko yak roko besak kisa motok nai gamo bakaisa fatty liver ni symptoms ngi mano esara taibo advanced stage sogoi ka hingangkai borok ni jaundice ngi mano jaundice tamo hangangkai fatty liver tengte ba borni liver hamiang tengte jaundice engu je kono karone bagai che liver jodi hamiang hangkai afraka borokni jaundice engu ni norok bhaike saimana hangangkai kepni jodi skin mane besak color belaini kormoi thanga hangangkai esara bini mokol nok naidi mokol naikangkai chin mokol ne oje kufur tongmani amo to normally boroni kufur no tongo but fatty liver majaka hangangkai aste kormoi thango hingke mokolok jodi kormo kha hingkai amar ono cheng jaundice hono ta
amo basically liver haimyang mani bagai jekun karone taw fatty liver simia onno rugo phano jodi liver haimyang hanga angkai chin choriyo bilirubin ni kaisa mani tongo a level jodi bari thanga hanga angkai afro angkai jaundice hai symptom nukjago bini mokol ni kufur rok kormoi thango amo hangkai jaundice mani hangkai jaundice bong mano jodi kepni fatty liver advanced stage o sawai ka hanga angkai esara fatty liver tebo haimyang suga hanga angkai nini stage 4 rogo sawai ka hanga angkai jefo already liver cirrhosis develop ngai thangka fibrosis ni bagai liver ekdom ragai thangka kam khaimali haimyang suga hanga foro kai chini bohogo tui jomango markai amno hno ascites norok nugi makhana baksa baksa borok para rogo ekdom tui মানে bohogo jomangai bohok kotomangai thangoi ekdom pregnant haike hangke ekdom মানে borok khe keram bini yak yakung chikonai tongnai but bohok simni ekdom kotomangai tongnai gola haike hangke amakai hno ascites amo basically fatty liver ni bagino অথবা jekun karone jodi liver cirrhosis hangkai liver haimyang hangkai advanced stage o amdi haike bohogo tui chuta tui jomango amno hno ascites ba gola haike tui bohok tormani but borok ni keram singnai bini yak yakung chikon ngai but bohok sim kotoma due to ascites ni bagai amoi bo symptoms singmano bohok tori thamani gola haike jodi kepni fatty liver advanced stage o sogoi ka hangkai esara tai liver haimyang man bagai bini edema ngai mano edema mane basically yak yakung rogo tui jominai yakung dui tongnai amrok bo fatty liver ni end stage liver haimyang mani symptoms ngai mano esara tai suti rok kormo suti nai dark color kisa kosom hai suti ngai thanai khi ngai kufur ngai thanai jodi kepni fatty liver bagai liver haimyang suga hangkai hangka amrok khainka symptoms fatty liver ni norok bo jodi kuno amti hai symptoms tongoi tongo hangkai norok ba suspect khainas nangkha je norok fatty liver tongoi tongmano hunai norok immediately liver test khaijak di lft and then kaisa sonography khaijak di hangkai amoni treatment start khaina nangnai norok doctor na consult khaidi hangke treatment baga asik no I hope norok fatty liver ni je symptoms te hamke buji mankhana but still norok ni jodi kuno mane singna musukmani tongo hangkai norok ano singui mano e video ni tola comment khai fatty liver hangke tai tam tam ang man rok ba jodi kun buji ang hangkai and norok ang bai ani whatsapp ba kereng mano norok ni health issue no tei ang bai jodi norok direct discussion khaina musungo hangkai ba sina musungo saimana musungo hangkai ani whatsapp number hajak tongo video description norok nai nai di and ar norok ano contact khai mano hangke train bagam chakno amte han interesting chin medical je problem issue tongmani amte roni solutions ni bagai kaham ke sina bagai norok I channel no subscribe khai di healthy ke tongbai di hangkai till then stay fit stay healthy jeng tai hai no hai malai finai ketal video hangkai hambai